Приехали в Татинский улус, село Итыккель. Сейчас будем снимать, тестировать ножи. Как ни странно, будем резать конский волос. А вот наши подопытные. Kuturuga ohuwa. Onda ja töhne böhre nigen bilin taharamut buton kolok. Atak buton kolok çocuk kutup. Загоняем лошадей. Сейчас будем по одному ловить и тестировать ножи. Резать гриву, хвост. Не подумайте, что это только ради теста. Это обычная процедура, которая делает именно вот те люди, которые традиционно занимаются лошадьми. Так что мы сейчас просто понаблюдаем за этим процессом, заодно и протестируем ножи. В очередь, да. Здравствуйте. Уморnya. Каждый день надо так делать, да? Вот. Неделя. Kardan kurun. Küllenin hasta dakika. Topta dakika. Kumlular burada. Kire dakika yürüyorlar. Bu tarafa bitti mi? Çabuk dur. Oh şey. Bu kovuyor bir de. Topta. Kote. Kotuy. Beğene buranı. Karşı. Başka dünya gelir dongun. Bunu bırakmadı. Ama uyanan kadar onda kuturular bilirler. Doktor. Arabasta. Bir bitti. Oh no. Tabii ki. Teras bu yapıyor. Kalın bu yapıyor baba. Bir de bu yapma bir daha. Doktor ya. Şimdi hava diyor tanına. Berenang kuama. Bah, sepuluh anak dia. Siapa yang tur? Sama. Sama. Bu ürün turam nerede? Дера, делаем итог. Bu edikleri bugün on bu bırağa şey bayağı şey bırağa ki icacı kahvıstı. Küdüdü bir yeri bu başlayan bilinmede. Onun ki kahvıstı baka atılıyor. Şey bırağa oluyor.